Eşik açık kol. Sumka ne turat bekta? Bake. Sen geldin öyle Murat. Kayga jönödü gel öyle. Otur. Oturdum rahmat. Kettik, alıp ketem ben. Biz kettik. Nega alıp ketetkensin? Alıp ketpeysin. Alıp ketem ele. Nega alıp ketpeyt ekem? Alıp ketpeysin. Ya, Kanda hukukun ketem var. deyim. Mende hukukun var. Ököz sen hukuktuğuz. Alıp ketem, kettik biz. Şurada koşunalar ne deydi? Uğul atpayбы? Bарын uğul atpayбы? Koy uruşpagıla. Apa, bir cumada ele kaytıp gelem diyordunuz böyle. Bir aydan ötüp ketpedi, biz sagındık da bardığız. Siz yok, kıynalıp otabız biz. Baykem koyur bemde otat sizdi, kettik жүрүңүz. Men dele sagıngandan alıp geldim. Ne, seninkini ele жүрөр evi. Şarjı sasap ba? Meni menen. Bayke, үйдүн кенжеси мен би, значит апам мени менишет. Biz кетебиз апам экөөбүз. Ay, toktotqula. Toktotqula, talашыңарды toktotqula. Эми мындай кылалы. Bir ay senikine шаарга келип турайын, анан кайра bir ay айрыма неберелериме senikine барып турайын. Макулбу? Талашпай, тартышпагыла макулбу? Ынтымакка келгиле балдар. Апам айткандай болсун анда. Макул. Алып кетем, а? Мына ушинтип битиги ынтымакта болсоңор айылайын дей. Кел, бата кылып коеюн. Амин. Ya Allah'ım, baldarıma iman bir, ıntımақ bir. Allah'ım ömürlerini, жашоосуна, рызкыларына береке бер, Allah'ım. Силер да ушу балдарыңардын сый-урматын көрүп, бактылуу карлыкта жашап өткөнгө насип кыл, Allah'ım. Мен айтканыңыз жасын апа.